Adin lah. Sabar lu kawan. Adun euy, oi. Tapi loh. Oh. Bisa nih kau. Awas, Aden baru mencari dia. Adin lah. Aden baru tak. Sana mau. Adin lah. Wah, maka tumpuki endang wah. Mengapa aja kambing di sini? Aku minta orang mandi aja. Awas, ada kecil nangkap PT awas. Ya, hati itu. Aduh, abe. Mengapa itu kubana ke PT? Kambiang waang na malantak din mga PRT kitiang. Ay, ko inda. Mangang tagakaja na katantuan na do berita po ko. Ang lantak din mulo, ya Allah. Udah rin minyak din nabi yang lantak lo din. Ay, nda adu nakang nampak din ko do. Kamu bunuh din ang ko. Tolongan din ko. Ay, Allah, sudah lantak ondang na nang salamay na din nang salamay lo. Lantak ni orang-orang ko nak kambiang ko do. Kambiang tadi. Ari tayo do. Si Kader si Julai dia cikgu Ramandi di sana doa nampak dia. Pai di rumah PRT ring ko. Iko minyak din habis dah lantak lo den. Jadi kuasa pagi aja tinggal sana tu. Ah tu tunggu lu, dengan katapian unda den sebentar dulu. Ang bagage sih mah. Iko ada nang lantak tu ang bagai gage lu pinggang ni sakit dah. Capek lah PT. Ay. Garah pareman kapuyo aku ada nanti saru dinyo. Dia ada PT kok. Cara jumpa man PT. PT. Cara jumpa. Kapuyo Aden dulu tapi. yang karajo nya wah. Nah, gua cari. Cikgu Ramandi ya PT. Semua lu nak mau padian payau. Dia mantap saya lihat dulu. Ambil batu di bayi payau. Aden lu dapet lah do. Adin lah. Sabar lu kawan. Oi, kapuyo ariang wah karajo. Woi, pengang lo. Mari kalian lo. Aduh kalian. Mari. Aduh, Pak. Mari kalian. Mari yangi sih kerja kalian kok. Karajo minta orang mandi karajo. Ada juga mandi. Ano kay inda, jam baru tojol lah. Lihat nalar. Beko dan nimbong kurang kampung si ko mana saya kalian. Kalian sekarang latui barulah itu karajo nang kena indah jo. Mentip ramandi itu ndak karajo batu aja do. Telepon nang tak ada nangki di kiri ku karena jual. Ay Allah kalian lah. Lacuk kalian mereka ko ya. Hah? Acuk Pak. Kali gua ru. Kalau pasal Sarawang ko, samarti lah lamu di ko ya. Nah kini ko bubar kalian lah, bubar. Lah. Pak, maaf Pak. Oh Pak yo. Maaf Pak. Ya Allah. Jadi ya cuk, pajak-pajak latui tadi main tip orang mandi sekolah. Oh, misi aku sarang ni kok PT. Niko dek banyak nak kos mah biar lawak turi kurang punya kos ko itu suruh tutup lubang kalau nak muah kalau nak mana kalau. Ini lah ikian lu PT. Oh, pay sih. Iyo, pay lu. Tuputa tah dosa nang dia itu. Di lah PT lah. Hai dia nak boleh. Mana? Deh. Ada tinggal barang dia bang ah. Tinggal. Tas dia tinggal sudah dia. Memang tinggal. Pet tadi, pet juga mandiri. Lihat. Apa? Balik
lupa rin tadi din tak kabut dia mah. Abi darah dia nyo. Angga karo do. Kok PRT pula. Oh, PT do. Memang tidak mandi ke PRT kau mah. Walah. Awak dari ariaknya heroinnya satu lo. Ah, dia kok japil dari isu bang. Nah, ya do. Kami rame. Iya. Lah. Sama dia pada mana? Onde. Kalau mau dek, ku lama dulu di bapak ko. Rahasia sangat. Tidak kerja PRT dah. Sudah di kantornya lang siguro mandi salah. Iyo. Masuk mo dito. Kalau awak tu macam nak kedatangan rami-rami, ancak bana tu. Sudah celak PRT ni dah. Lama barayun mesti barayun tak. Barayun. Kacau kayak. Macam dah. Ada kah? Tenang selang. Begitu masuk dah. Tenang lah. Woi, PRT. Kacau pak yo. Masuk Aduh. ya dah. Alah. Awak Lubang tu, itu kan kok petik itu trik yo tak macam itu saja yo. Kau PRT. Karajo mode-mode ko tahu Tak tahu gini, harga Pak. sabali ko. Pasti tiri PRT ko. Petik lubang tu saja yo. Dak dua. Sidang macam lihat. Yo. Lah kami rekam pak go. Ha, kau lah kami rekam pak go. Kau bukti lah ini. Kau bukti ada skor pak go kami rekam. Tahu harga apa Pak RT, tahu Iya. harga beko. Kecek jo RT Sigo Rahmandi. Yalah sampai model. Tujuan sampai Amo pencong lo kopi apa anjel orang mandi ya. Yo. Tagang ya. Aduh gitu. Lah tabi selero pak anjal lihat mandi pak dak. Adakah? Tuh seru. Barat tidak saku PT. Yo. Ditutik boleh. Titik mulut kami PRT. Kami janji. Jadi bukti apa lah? Dah. Tuh di situ. Bukti lah do siko dalam HP kau. Tunggu sebentar, biarlah ni cek sini dulu. Ade, baiklah pak lu. Piti masuk. Pergi masuk. Jangan sampai tahu harga itu. Dua Pak pokok is. Kau balik, kau tiap Pak don. 20 barang. Toko sih nak lepai 20,000 barang. Nanti kau. Kau video lah dapat dia. Video beredar dapat. Kau barang 20 harta kau. Anak apa tambah lah 10 lah. 10,000 lah. 30 lah. Itu yang biru. Tuh. Tapi si Irfan janji jangan sampai tahu Awak harga. apa video langsung. Jangan sampai tahu harga. Enggak kan sampai. Aman. RT dia, RT dia nak perlu gitu. Nah, dia lah RT. Bara ada gianya dah. Bidah lah. Berada dah. Wah, Dah dah kambang lah bara do. lepak Kalau pala dah. gitu sila gua. Gitu. Barada go rokok sebungkus ya. Tapi Alah, cuma minta ke Kau RT. lu kemana depek je kau dah. Kami berdua. Coba minta ke RT tu. Ayo nak bagak kami dah, tapi kalau rai preman dah kirim preman. Ayo lah, yo bagi gila dulu tu. Itu banyak pe dah. Mah. 5,000 le dah. 5,000 le dah. 5,000 Nak dah. kembali Lokman bungkus kopi setang Kalau lah. ndak kami keceng kau dah nak depek je Iya. ganti dah. Ayo lah. 6,000 le. 5,000 dah. Habis aja. Mas tu. 5,000 mesti ada kali yo. Pahala dah tapi dah tua sekali bahan biarlah. Lah tu. Aduh, Dah. masuk sampai sana kadang. Jadi, dah biar dah. Salam dah. Ayo. Iya.